Hajmo da krenemo od duše. Hajmo da krenemo od duše. U nemirna vremena, evo sada... I o besmrtnosti duše. Ajde odmah da to... Besmrtnost duše je zaista tema za januar i za početak februara, jer evo u januaru je bilo najviše sahrana u Srbiji ikada. Eto, to je vest sa interneta, više nego 2000. kad je bila rekordna godina i svi se pitaju zašto. Zašto? Zato što je u srpskom narodu, što se desio raspad morfogenetskog polja. Jer pojedinac, kad nije podržan kolektivnim mentalitetom, kad se ne osjeća zaštićen pripadnošću zajednici, onda on počinje da luta i većina ljudi koji nisu religiozni, nisu metafizičari, nisu filozofi, nemaju ideale, hoće naprosto da jednostavno ljudski prožive taj život, budu dezorijentisani, u etarskom polju dezorijentisani i gase se kao sijalice. I to ja posmatram već vrlo dugo, posmatrao sam to kad je bio raspad bivše Jugoslavije. Većina ljudi, ja znam, tad sam išao često na RTS, pa znate šta, svake nedelje je bila neka umrlica, niko preko 55 godina, ja sam baš gledao. Onda sam shvatio u stvari da jedan način života kome ste posvećeni, ako se naglo promeni, ako vi treba da promenite uključenje sa idejom sopstvenog života, to je vrlo teško, jer to podrazumeva određeni stepen svesti i odricanja od nečega što je u stvari imaginacija, a zovemo je prošlost. To je za mnoge ljude bilo veoma teško i vidim da je sada ista situacija, jer mi se nalazimo na strahovitom jednom prelasku iz... Iz čega? Pa iz zemaljskog u nebesko. To je taj moment i sad dolazimo na dušu. Moj prijatelj